nia chuan Suji cake kan siamang bol hlo le manrua le siam dan te hau tak lo theang ber le olsam theang bera ronti lantum ani asiam nan hetiang dora Suji hi kan lenga no ni kan suak chuakang ka te na no hi no khat hi 250 ml ang zelania kaka min lo shat sak ula maida te anga dip tur khan grinder ka va hair dip le zwal dona chini hi 3/4 cup no khatling lo shet kha mixer grinder a tho hian kanwa hair som le dona ni dip hlar ang khan tiang hian powdered sugar ang khan aron chang don ta a hi tel anya half cup no chan ve clarified butter ghee cho a fian lian ni kapolang room temperature ani turani butter po aman the he aya hian ghee hian ati rim tui pha don em ani kan chini grinder a hair dip kha avain kan pol lut nga lang a chona tur hetiang ang hi kan la anga ne takin kan chokang a chini dip te kha aral ma lo le aron tho deu hlek thleng khan kan chok vek don ani khu in munga khutiang ang khu ani ma lo chuin chok char don nya atira kan Suji hair dip le zwal ang kha indu lo chan ti ve kherangai chong lawa tin gi aya hian tel hlang khan ati thei tho ni o tuna chuan alo koi khal thato a kan du to kanga artui pumli kan lo pol le ang artui in pol zo a in cho pol ma hian vanilla essence teaspoon khat amo pol ula indu chuan voinia chuan kapol don lawa artui rim kha nakina ke ka pokhan anam deu hlek dona chumi chu indu lo chuan nangni chuan in pol don nya artui kha ne takin kan chok ke anga kan chopol le don ani kan bol hlo dang pol sa tenen khan tikhwan khu alawin chopol thato a kan channel la subscribe lo tikhan khongai takin min lo subscribe sak vek don nya tuna chuan atira kan Suji hair dip kha avai hian voile khata kan pol le ang baking powder hi fiante khat kan polanga kan nei lo chuan soda pa ngai fiante chanve kan pol topang baking soda hi fiante chanve le 1/4 teaspoon kan pol le ang chi kha fiante chanve le 1/4 teaspoon tho kha kan pol lenga ti han thatakin kan chopalang na salut tuka cho turani lawa thataka in chopal huna tunaka pol dan ang hin munga in tikwalanga alain thai thlanga khutiang ang khwan in chok charanga hetia aron in pol that ma lo chu in chok don nya khu alwang thlathenga amai ro chu akhal don ani khutiang ang khu aron ni huna khwan indu tok don nya hetilai hian ke chan cake ka siam dona ka ti masak ber thin pan grease kha telin ka chul mama ta hian chuan maida in achunga ka phul le veka atlang mong zonga te khian ka tal kwalani ka loda sa akhan ka wachung lut ta a avai hian ka chung lut nga le veka nga he 9 inches square pan ania achunga bet te pok hi fianin ka hui thale vek donani tuna chuan kan lo hui thlazo le ta vek ta a he achunga air bubbles borok om kha tikhwan kan so anga voini voi thum vel chuan kan lo chin siang oven hi minute som kan lo preheat ang kan vatilum don ani chu 150c te ain ko na ka chin chana nya chuan convection mo ta kan da a minute som chung fan kan onanga kan vatilum don ani minute som lo ni ta a kan chin kha kan honganga kan va thun lu tang oven a khan chuan hi darkar khata kan herang 150 degrees c 60 minutes kan va ur don tinani chu darkar khat nuwa oven aron thim vele khan kan la chhuaka tihian kan cake chu alo omta ani heti hian kan lo da dai siang minute ne tanga minute thum bor vel kha reka kan lo da dai nga chumi nuwa chemin atlang zai hian tihian kan tikalanga kan khuple thokanga tihian kan beng thek don ani cake bet kha panami kha olsam taka atlak thlak theinan tihian kan lo la thlata among lampok khu kuti khwana lo omta a he hi 150 lawa khan 180 a minute somli point ur theya tin a uk le zwalin du pon ai rei deu khain ur thei bok ani ke chuanin uk pai ngai khong ang kha ka du thin lo wang hian ti hian ka du to ka chuan kan kat chinang tuna chuan achung hi lo en chin ro o
custard cookies thirbela kan siam ang khan oven nei kher lo te po khan asiam thei vek tho kha gas a khan medium heat a thirbel in chwanga nga chanin da nga in lo chwang sat no khan in cake ur tur kha a ur na tur thleng neng khan in vahung lu tanga in chi na nga chuti chuan amin ma lo chu in ur thei ani kha tihan rei lo te kan da dai le deuh hleka nga a insect that the nan chini te le thil dang te kha in mong hian he a tho tha em meya tuidon em me ni anem kazai phelanga chuan karemanga ke chinanga eng tiangin nge a taste om kha ron soi le galo tum le don nya aphel pakhat kha tihan kazai zawa karema hi apani in hi voinia kan Suji cake alsam theng ber bol load lem theng ber tur anga tui box si tura kasam thei chu alo ni le ta a lo sam ve chin ula 20 le ti lo comment section te khan in ron soi le don nya tuna chuan kalo e chinang a texture vel hi chu in mu ang hianin tang khwan a om ta a chuan anema anip set boka rim tui ma ar tui rim te kha anama amai ro chu he ar tui thang rim ni si lo khan ar tui mui min rim hi anama chuan Ghee rim kha anam boka rim tui ma chuan ama hi athlum dan hi atok cha thlum over lo ania chuan hey cake nem ka a zobral ang hian om lawa mai ro chu om dan chu tlema ru deuh tral Suji atyang ang kha atis kha oma atui dan hi adang lam tui top ani lo try ve nge ang cheu comment like share subscribe khalo ti thengin lawang cheu bye bye